Детский бе, детский. Детский, да, хорошо, есть, да, хорошо. Что? Devrilerin obuştari var эле кичине келип калган. 37 ekan. 37. Maşallah mınaki daha bir giyim geldi mınaki. Göçöye gelgen giyimler bugün geldi hazır. Maşallah öte suragan giyimler детский. Bu kapilka kimdeki? Ne? İde. Ha, baldarının, taksirдің baldarının kapilkası eкен aslında. Boşaltıp verdim maşallah. Elhamdülillah. Ертең немеге біресе жарап қалады. Allah razı olsun. Так, daha giyimleri geldi. Mınaki. Daha elhamdülillah. Buyursa ертең bir uşulap tarqatабыз inşallah. Bugün cuma. Анан бияқта таксилар, бурадарlar да кичине тыйын топтошкон экен. Шуны? Машалла, мынакей. Ошо муктаждарына кийим-кечек, продукту, ошо кийим-кечек же продукт алып берсек болот, Машалла, болду. Onu geçe daha bir taksir alып geldi. Taksir. Жалаң айлык 1 жылдык 2 жашка кийимдер. Берде де кийимдер бар. Мынакей сумкалар бириже берди. Анан азыркы келген бурадар тыйын берди. Мынакей биз 1-2 досторубуз топтолуп şu көбүнчө кышка келгенде курткасы жок болуп калат экен. Ошо куртка биринчи алып бериңиз, өзүңүз караштырып деди. Анан кече да бир неме келди эле. 2000 сом берди, көрүп. Өткөндө бирөө дагы 300 сом берген. Анан кече да бир таксир бурадар мусулман бир тууган келип, мынакей үй бүлөбүздө топтогон капилкабыз деди. Капилкасы. Бунда эсептейбиз буюрса. Эсептеп канча экенин неме кылабыз иншалла. Ертең тарқатабыз иншалла. Так, 100 сом, 50 сомдуктар. Машалла. Так, капилкадагы акчалар эсептеп чыктык. 2402 сом болду. Так. Мына дуюнгутта да кичине топтолуп калыптыр. Канча топтолду экен? Эсептеш керек. Дуюнгут. Студенттердин акчасы. Bismillah. Yana studentlerin nemesini açtık. $1. $1. $1 tak. Onu açtık akırız. $1. Hoppa. Tak, mınakey. Esepteyiz bularda. Ketdi. Ketdi? Tamam, bismillah, elhamdülillah. Bugün 16 dekabr 2022. Жалаат шаарында жашаган окуган Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Непалдан келген студенттердин мынакей булар тыйынбай ушу Кыргызстанга келгенден бери ушуга акча салышат. Кайрымдуулук кылып турушат. Мусулман эместери деле, мусулман деле кайрымдуулук кылып турушат. Тыйынбай жандан чыгып турушат мугалимдери. Ошону азыр эсептеп турабыз, буюрса иншалла. Belki akçalara koşturup erteğin giyim-kечек birisi alып bereriz inşallah. Az эле убакыттын ичинде чогулган акча. Ito мындай. Ата жакшы бир сыра катты дайындасаң да көбүрөөк топтоп коюшат. Рупилер бар экен. Доллар бар экен. Сум бар. Өзбекстандан келген студенттер да бар. Болду. Bismillah, eseptep çıktık azı barınınaki student Indus Pakistan studentlerin akçasını eseptep çıktık. Sonlarda mınaki yaşıktan nonday akçalar da çıktı. Bu Arapça yazılğana qaraganda Pakistan'ın akçası şu 5000 Pakistan. India'nın 10.000 rupiyi, Özbekistan'daki var iken 61.000. Tak, iyi eseptedilik. Jalpı 7447 som oldu.